بله تماشاوان برز لسروی ایریشم بهتر رواسن ما میوانداریا مامستا عبدالرحمن گلو سیاستمدار و شروکاری سیاسی کریه مامستا دنباش سپاس جبو بشتربوناتا جپرسا پاریزگار هولیر امی دست به گفتگوی خواه بکن بالافرخانه هولیر چما تی آرمانچ کرن تفی کو بالافرخانه لهر دورک عراقی هنه کو ای سال حذ جارن راستی ایریشان هاتیه دنباش دنباش gelek spun. وەکو تە کورت گوت ئەژی دخوازم دەستپێکێ وەکی گوتنێکی کورت بێژم ما هەولێرە ئەمێ vê wilo bi kurtî bêjin paşa me herin şirovê بله bo ku rêya Bexdayê rêya Amerîka li Bexdayê di hewlêre derbas dibe ji bo wilo hewlêr dibe armanc ev bi kurtî hebûna Amerîka li Iraqê وقت بگیردای به کردستانک بهیز با یعنی وقتی که کردستان بهیز و خورد به امریکا کاری جه خوال بغداد بگیره العراقی بگیره و ریا امریکا جی حتی بغداد هولیر در باز به حکمان جبو ولو اوجی هر هولیر دکن ارمانج به تایبەتمەندیەک vê êrişê heye ev êriş bi demê retê bi dema nêzîkbûna helbijardinên Iraqê yanî wextê ku ez dixwazim îşaret bikim li ser sê tiştan tevlî hev bûne ew her sê tişt ji hev cuda nabin qewara herêma Kurdistanê yanî kiyana بله herêma Kurdistanê wek kiyan û Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq ew jî wekû hizb û proje netewîya azadîxwaziya Kurdistanê yanî proje tevgera azadîxwaziya Kurdistanê û Hizb Demokratîk Kurdistan qewara Kurdistanê ev ne ev her sê tê gihişt êkil hev bûne ji hev dernakevin ji bo wilo di vê tewqîtê de di vê demê de wextê ku êrîş li herêma Kurdistanê dibe êrîş li Demokratîk Kurdistanê Iraq dibe yani dixwazin vê partiyê zeyîf bikin ya ku rahiştî يعني اف ايريش بتني ما بس جي بدك لاواز بكن ji ber ku pedekê rahiştê vî projeyê ev proje wek dibe li ser milên pedekê wextê ku wê zeyîf bikin proje zeyîf dikin ji niha û heta dihê em bêjin Oktoberê heta çê bibe wê belkî hewildarin dijî hevin ev berê niha jî me got em dixwazin dîsa tekrar bikin em bînê bîra xwe wextê ku em dibêjin em ji devê wan bêjin em ji xwendinê bêjin em ne ji wek dirê ji ber xwe ve dibêjin şrovekarên nêzîkî serokê Îraniyê reîsî got li ser du xala em ê bişuxulin stratejiya me li ser du bingeh heye yekem bingeh em ê girêkin hene bi diplomasiyê çareser nabin em ê bi hêzê çareser bikin girêkin biçûkin û xala di duwe ya ku stratejiya me li ser ava dibe em ê ji nêzik dest pê bikin ne ji dûr nêzik her tişt her tişt li ji bal Îranê ve ne li Cinêfê ji Cinêfê û vir de em bêjin li Lubnan yan li Yemen bê yan li Sûriya bê yan li Iraqê bê nisbetî mesela Îranê bi meselên navdewletî ve nêzik e yani wê li Îranê û yani wê li Sûriya bişuxulin li Iraqê bişuxulin li Lubnanê bişuxulin ji bo xwe bi hêz bikin ji bo meydana navdewletî karibin xwe bi hêz bikin wek divê serkeftinên diplomasî bi dest xwe bênin li derve بله انجام در کینه ما مصطفی عبدالرحمن کیجان آلیس بهتر سودمنده و د برجاندیا کیجان آلیان ده أظن وقت بقلك حاجتنا كمرو قلك السرب آخذي أنا هزين الشيعة مذهبيين جبلي سائرون جبلي وقت ب تحالفات سائرون يا مقتدى الصدر جبلي لوقت دي حمو وقت بإيرانينا يعني ميلدار إيرانينا تنفيذ سياسات إيراني دكن وحتى اوان بارتيان جيبا بارتيان شيعة مذهب وكو ناظرة شنية
يا مالكي وعامري يعني هردو كتلوية عبادي أنا هرد الشيء كتلة الشيعة مذهب أذانات زانن وديمقراطي كردستاني هل أو بهنا هذا البندية كي كنا بلا سائرون ديمقراطي كردستاني ده ومعادلة سليمانية جهاتية وهارتن لصالح ديمقراطي كردستاني إذا وي كردستان وكو حضورك سياسي لبغداد بيكهاتي هبه لقل سائرون يا مقتدى الصدر لقل وي هبه ولقل هيزن يعني هيزا سنة مذهب نلسر هبه باشا بشكل سنة مذهب لقل كردا ولقل سائرون لقل مقتدى الصدر ويكار بله مامۆستا عەبدوڕحمان قۆنسڵخانەی ئەمریکا لە هەولێرێ ئەف ئێریش بە توندی شەرمەزار کرد پرس دەڤرداوە بە تەنێ شەرمەزارکردن بەسە یان ئەرکی ئەمریکا چییە دەvê bi çi kiryareke rabe heta ku sînûrek ji van êrîşan re were dayîn wekû di destpêkê de jî me gotiye ku ev e heft carin îsal balafirxaneya Hewlêrê tê armanc kirin. امریکا نه تنها شرمزار دکه امریکا به پراکتیکی دل سر عردجی برگریه دکه و وان بومبا باران دکه جه کوتین ناس کرن و اف خطر زو ناشی يعني خطر تكنولوجيا درونا بلاف بوا يعني وقت به هر ميليشيات ايران في ميليشيا درونا خستينا بدستي ميليشيات هذا ومقابل كي اخباري ايرونا دولة اسرائيل الاصفهاني بنجهن كشف كرنا خلقي التمرين دكن لسر مثلا درونا بكار انينا درون خطره مستقبلي لسر كردستان درون وزوبزو نتشنجي نكو امريكا راوستاي ل او الات والاف دانين باش دانين اجلي دي نكار تمامي برجيريه بكن وهبه الخطر وبمن لامريكا دستقبل سر حفظو ندانينا ونتني وقت به شرمزار دي براكتيكي دجي برسوي دي گەلک سپاس ji bo siyasetmedar Abdurrahman Gelo gelek spas ji bo şîroveyên te.